professor turi ba professors professors gucawe turarushomereje professors twikere ishobora turukuzira byamami kabari gani wenyi nawe rukunde bari for media ntukusimira kimwe kano kore chamani the August is busy on Western Uganda is very busy as I can see by the way nubwo turuje tukiguraho ne kivuru cyawe twaturi mu kivuro cyaraho zibutinda mana spelling Raftarin therapist nico cyayigure biro bishate turukutamba stress yes kandi ntiza kuba nkibaho kubagambero bukira benshi baciro kandi tindi no kugira nti ebiburu ogogo mwezi ni byinjoyeho these bar nights kuba zirimo ezo ziri usual made in Mbaramande harimo na festivals biya kunyama festival ebirabire na bitanu aho hariho nyama yenkoko yabo arone binde bitwa amazire ryabire mu August ariyo na keje kamwenje tuza kubigamba ubwayo tuza kuba tubigamba so biya kunyamane kubiryaho ari Kanuzire restaurant and PG arugazi ari yahenyine wakaho nako hariho nyama ya buri muringo kunywa biya kudye nyama inyama turenda kunyaturira kimwe konka kandi bazire nguteri PG yonka of course ariho buri nyama ya buri muringo ayo mu gishaka yente no muceka bwanye burakira kubirinduriraho bajenga umugishane ubwo kujya bati chahwere so mwije hariya abia kunyama festival abeshongozo nibinji bebembirwe Ronald Mayinja arimu Sachsoro Irema Simba JK arimu na Fact zamani JK's twena ntuza kuba turiyo nabandi bona ba Truth 256 nababashende kize shende kizo ndisho ayo baraburaho abarabikunda abari kushaba stage okay so nicecho ariyo event y'ibirabire na bina ne kubera intungamo encore Carnival Journée ya Medotex Americana na event ya zindi zigiyo mission tuja kuba ntuzigamba uzaba MVP ze biri 10 arimo nayo cicuncu nayo ku 10 nayo cicuncu cyankore shukurani nabandi mwena so rizo bakabariga antwenda ganira kwereza abantu abakubana batureba ningashi abari aturebe description kubashobora rumwe shongozi wawe ntwenda kushobora rumwe shongozi wawe wowe rukunda description yeye turenda kuraba abayiguru yeshonga turenda tuzitahe munda ntwenda tugere ngo ogo mweshongozi iwe rufani we konka bakubuza ngo describe your artist omanyi watetegereza tutandikira abahansi ninga bahiguru ndeza twandikire higuru tandikire higuru twatandisha higuru tubanza na Chaz Rasta Chaz ogwe ni legend wakitandikireho kandi ubinji barebireho atogwe nyona ni mu description nyowe nkanye ni mu comparing na nayo bitwa bentushomo mu physics ngo hooks Musa Albert Kuku omuzindi subject who discovered the river Nile ababire shonga bakagira urazima hampa aho baho bwoki atogwe no dirauti Chaz okweshongora mu runyankore no yagize runyankore no basa kurweshongora urugembe cintu ni simple terms baramweta explorer ya discovering so Chaz ni explorer hati ntugenda tuku warugari Chaz no ati we no twamweta explorer wakari Chaz no kano gambara aho charity of course wachetegereza tihine no mushomoro yaho ta charity ati sister charity aine na show kampare kuza kuba ina nambara tihine na nkeji ente erabere mu farm eri nunje ine goya burungi etagire yaje kurasa tegereza bakagira ngo ejimbe karuga hari kahura ya kandi birakira kushwanisa wachetegereza ndimuni kureba akandi nkureba taza kwetegereza je Chaz na charity takubatari torabatahari musicale mu bicengeje mutarara mwaza mu famu mutakazo mu byafamu kajango ati ngo noreba imbuzi te kuba ngumba kandi nyanje behiye cikona ebyo tibirimo wachetegereza boka kandi akamuturiza omuzaka gumutuza kandi kindi noronda yonka one word for many
nojoti the best of all time. Aha Charity konka tugambira hamazima uba turize niko kwarasinga hamani hati ucikirize uba turize niko urashwanga master kuya arashomesa ubukojo yabumarayo ati mana we niko kuranka coach Sir Alex Ferguson akana traininga Cristiano Ronaldo umupira Ronaldo ni star kandi afunene byinjo umupira kucheza Ferguson wachete ati niwe Charity na Charles kwereka Charles akari master ubukojo yabumarayo gona yabuto muri Charity konka cindetse ndetse ruho tokagurusya misho go kuja ngo Charity niwe the best female talented vocally irakagiye kino uko musingira ko mu Western Uganda kandi muntu we cinde mukunda aramanya kwereberera tucaye kuruza mu bivovo turazina neco tokachigura bintu bya Charity ncagamba ka na konka ndahati takorgo atoko twija tarandenga ati twabaruga wabo ncancereka ngo twija twazo muri ba umbantu nikirikembo ati nikirikembo wanatasha kirizanze ati nikirikembo nyuko namurebere ubundi nateka nti no mweshongorozo yijire uraza kunsasara ko kubanyowe kare music tukija turagicenga twayija turakora konka kandi ndeba uramanya TikTok yerashira kureta za trend yija Natasha Kirizanze shongoro nza kwijuka twati tuzinaga turazamugera twegure bwa mucori urabumanya cyari ari bisate biringutine mu mpare za blouse za ba mama akeshongoro ndakamanya ntatashoko ndateka ngo ni upcoming tumushana wo kuni legend wacetegereza ndimo ninkureba kandi ndamanya ubakayikaho higati yagure kitanda kihango cye beyi yakunda kubyama ati nyoye kabariga nondeba nani wambuza bafanize banikiri bambuza ngo describe our artist no muntu uri ku making sure ngo natiye kwizina nikiri ryaguma wamfuna ati wano comparing nikiro mu industry ya Western Uganda no mweta nka bebe kuru wakuri nakucenga wachiziga hati wara bebe kuru kuri akariko kuban aine Bobby na Chameleone konka wa music wo mwene yeska ajrat aye kwa sound bawazi wena so making sure abamba hulire na making sure nikirike mbati yaruganka omatugabana aze chono shani chirundemo ati ukanagaruka mutsha ndeba urashwa ngo turi nko mu sports ushwaga ngo bakiraga ku mabani akavuna muza red card gezaba Greenwood ngo bogenzire ngo twakubaninga ngo waterero mu kazi abari nkoko nemuninkore so aho tutewe zina rindaho uramureba biyare no musambe mu cyayi bananka turabeta bano aba ubandi ko cyarashyira ku mutera katebe ninja coach na tugire bafanize nteba kumusiki yaringa maybe mu cyayi nikirikembo yaba substitute mamutera urutebe kandi atuyeho ari legend aha utorgare nigeri tureteho uhaho gari nikiri abwaci tutazahari Royji nawe ni mukuru kare katugendere mu mazina NNM izina ryo neragume kuri atwakuzare NNM aza nimwe bakutweba nimwe mugume mutawa description hanso mu comments ona iturate video ankore media hona na TikTok account umsho kunda mureba tinyo no buvunanize bwo kumurankinga so andabwashi nanashaba ngo murankinge abo mutsinanize turi mu fanizi turamazi naki now ati Royji nakuronda description ninge kigambo kinakubasa kozesa tukushoma tukatugera mekinte kiba kweta comparasory subjects comparasory mu O-level na munonga O-level note kwakora mathematics ninga ingi obora janga oboranga teacher wayo nakora kishi obane nogwa konka note ko kubujini aze Joshonga ni kuru so Royji we ni comparasory artist
oba no mwenda aina n'abafanizi ni ba headmaster barakuronda bakakutera kiboko kugarura mu kirasi bafani we bonka katuje ngo uri DJ uri mu DJ's box omubara mwamurimu uri ku playing out of 100% 80% ni kuforcinga ku playing eteshongoro akuba kuri muke wata yakashongoro ke yebona bahereze mikono niyo noenda vibe nota yichindo tayechindi by force kandi waba ujya mwezi mu kirasi ukenda kumwesharashara expiration rara yakwata aramaze shongo za kwimuka bace mugamba huko bafuna za suspension ihangaritse kora zo ko wenda gumuye cyangire expiration kukwata namwe no harabe expiration iri kukwataga abwa compulsory subject kubegambira of course waje muti turi kurabara bahiguru turi kushweka kwenda ati ntwenda tuye kigambo compulsory subject compulsory kigambo abwentu waja ngo origin compulsory subject ati kurankinga abafanizi ndi ba headmaster abo bintu buvunanizwa bwo kubinga yes bafanizi barakubinga jeje bajangu wacetegereza then twagira ba bloggers batwaza kubakora nkaba teachers of subject barya board ate oriya abafanizi ba edit ba bloggers media personalities abo barya board of governors wachereba ba DJs baha teaching staff Alberto ni warakora teaching staff so ati ogungushawe nko kwari nko kugira ngo bafanizi ni ba headmaster koragezaho kumweshara ukagezaho kushisha subject ngo mathematics ngo manya tari na mugato ngo ma we nguti nayo ndenda kujivugana mu daily life ba headmaster barakubinga baje ngo ruga nambwe mu high school bakabinga muvare bare bakamubinga bweshongejo nambwe koko za kushoze cyeshongoro wabire waje merero iji baceshara no bucakwati mani ndabo rwirize hereze kushohora ya omega nawe nituza kumugamba omega tuza kumuhereza description ye ndabo rwirize ye no oka ekirungi cya omega acyari suspension nibo of course omega nituza kumugamba kamarira kabeje mwishomero wa bloggers kwaturashaba ba headmaster twabeshendereza akuba orian compulsory subject yes konka mwitirize na subject zindi perede godota araho habaka ebyeshongoro tubitere ebyeshongoro tubishabe kandi tubikunde kandi nawe tubikunde wachereba akubati document zibagaho ubundi barabitera mwange kubizina konka mwitirize babitera enyuma ho mwitirize bizaka design tukabijuse naye oriya nawe ni business yazishaka gukora sente muyangu yataho competition ense yibire ati ejo shonga tutwagambire kugira ngo ba headmaster ko kutatwabagambire turabashaba murekege kweteka mu mindset yo kugira ngo compulsory subject hari abana barajange zo bine gukora exam yadyo nodekwa kujikora by bine kujikora kandi wajeshara report card harara hayijaho ki dash kandi dash umwodaburi ngo rimwe kuzo mu kuremese ninga kuguruse grade wacetegereza so compulsory subject reka twikirize ngo hari abana bara batarajibasa yabarema ba edit cyamutaka abanyigira ba mutangira omuntu yanga compulsory subject omwana subject kwara be muremirejeza aho mureka gume mu kirasi no buyo kuma arakora fair arakora 00 onka gume mu kirasi erizo beje panone yabageze bonka akube bigambo ni bibabi byuko umuntu baba jangu you need to pay attention ba professor tugura tukubagambira ba professor bije wacetegereza so abo bareke nambwe nori ya akabira tari kubi
muzo vare music turi kushuma kandi kushumaho kugira ngo tubimarire kimwe ati mwe muri attached comparison subject yes akuba ubumwe buzibona imwe bwa retiro ati ariyo bakweta vare music vare music ati we description ye ne kuzanko umupira ninga no basa kwimuka ye zazi politics ubwo nabari nka leader of opposition arabari defender ekindi atomo on politics nari nka leader of opposition bagaruka mu subject arabari nka CRE uramanyangera rebeka nkeyorobi kandi abana bona bazirukire bayikama babavuze with quotation from verses chapters range bamwe barabaga abasilamu kwineje nakufuna subject etabagendekeraje hati so CRE erarebeka je higuru konko munda ebegumire kugira ngo mutakabe twara kuri uyu musayidi mukagira ngo ati turi bapeganize no nitumwita Magwaya defender Magwaya nabasakora je konka yetebe nesho ngakore abari de mpira yiruka yakora bovu yatewe na pass yanyu manyo yayebembera tuni shininga zoba Magwaya yatasa timu bashininga amudacika ya meru yayitumita go so atogwe ni vare music konka nawe hati baheditisha bariya twikirizana nawe aketereza kare ko kweteba goals na editor omwitirize oba nayenda mathematics batakugenda watireba ati vare music aine kizibeki aine kizibu kimwe arenda ngo azane mu defense ayongera aza kuzana mu striking line azane chaichona wachetegereza takwenda kuzo mu namba yaka concentratingamo tarenda kuza mu namba yeye aka concentratingamo umupira gwayisha katasa nakwetegereza arenda ngaze kutere mitwe arenda ngaze kuteba za kona azaze kutebera haraini yaba nakufuna na Yoria striker Haaland aza urishuka takazi kingira ini ya Haaland aza munu ya ba striker ni ba bloggers bas tumurugo vare yacenga na nori hati kwenda tuhamarire kimwe mu category agent tuza kuyiyo na Omega Omega 256 our so far female leading artist from Western Uganda female cyo kubanza cyabyona Omega nyonkanye ninza kugira ngo he is very good on singing akwekigambo artist ni chango ekigambo artist ni chango she's very good singer si turareba ngo harimo ba artist baratere bishani ba artist bakora kamera savage ya kamera ni artist itoje shaha turi umuntu ukora art akubona muza kureba so na ba fashionista of course nabone babari ba artists so wazo mu category yakugwamo ekikumwombe kaniki na hariho kuhandika okweshongora production na arrangement of rhymes and what so Omega is very good in singing, very good, she can sing kandi bebe wari kororokarara kashati ninyenda omurebi wita manye artist we nagwe description manyito turi ba professor wakireba ati ekindi but that one is not a talent artist talent in chango talent ni chango guys arokuja ngo this guy is very talented wakireba ati nyo wambuza so Omega is somehow talented yeah she's somehow talented because such gambo she's very good in singing, she can sing very well kwenda ntwenda tukozese positive words ku describing abantu between wamfuna so Omega is good at singing, very good. Wanja ngo bring for us a best singer I can bring for you. Wakati wagaruka mu kigambo chango wanja ngo I want talented people nyonka hati oyero bacari ba legend ati bagira ngo amazina tugambira amazina ashatu gari talented
na mnonga yabishye side yabishye nyo nimbasa kwimuka kugera nti Simba GK. Yeah, that girl is talented. Simba GK number 1. Abisi bari talented hano. Ko kaho Mega Live Band ajataguraga matuninga. Enchera kumureba tinka mu concentrate njero nkamure ni mureba uri mwe na kuba kali kana konka kareba nankeja jam session Kampala. Nundi myinji ni Simba kajikozire. Simba GK is talented. Naja tingo ndatuzare legend ugo extremely. Yeah. Toko gurusemisho bwana bukweshongora live band Gurenia gubaka akakaceraga kuba karye nyuma ya RG. Karakatire hesimu. Gurenia bitagaye. Gurenia ebintu byabagaye kwa Serasi bana bitagaye. Okubandaza ama pages zeye ndabigura. Ndebe bakwasire na yasimu. So yasimu ngize niyo yo kwasire cyaratayo. Yeah. Wene yaturende bintu aho bitaga abo kuba tubonda interest yo kugira ngo tuze kurebaho bituburira. Aha. Ndijwa aho nakubasa kutonka nambisha tu yono basa kutaho haba side yabishi. Ndabasa kuteka aka kisika Reina Rose. Nyenda talented I tugamba kowa urira vokozi urira how hard Shine Muchigi is talented. Very good. Shine Muchigi. Shine Muchigi is talented. Nani ndonda no koronda. Kanda ine na art. Kandi na art ine na expression zarakoze sahari ya stage. Ati hati Shine Muchiga. Hata umupira. Nana zana deep six. Ba Fabregas. Ari rough, ari easy, ari funny, ari stubborn. I mean she's nuza kumuhikaho rero yakubera fane akushemeze izitoro se talent uko bafane cyo hari ukubavuga na amotine cyagambire to kwikanosheka nena ngo shobore jaro bwo muntu arakugira ngo wambera fane nora haro fane bad na mwoshange oyine kemonde habuso that is also being funny aro kushanga ngo waba fane umubinte byo rakora you're funny, you make fun. How is she funny? She can make fun. Oh, wamfuna that is Shine Muchiga. Reina Rose wagamba among this young generation abarimu basimba Irema ba Pretty Mark generation eje yabisha bato. Reina Rose I think ni wakubachiza kwe branding. She knows how to brand herself. Kwegamba one word for her, she's omuntu uri specializing ano akamanya ati church na nyomo art akaka niko ndabateze aza nangwa nanye Joshonga ndagireba hari Irema ikiriza ngambe hari Irema kana wikindi she's a good singer. Yes, she's a good singer kandi Irema amanyire kukozesa ekitonche kiruhanga ya muhire tindamanya bari kuncengota Irema ari attractive baracheta chikureba umuntu okamura akaje wow Irema mgenu wamura noja yeah photogenic message wakana make nkora kibokize jahasi jiri so Irema akatichenga konko kuyachenga yamanya kuchikoze sati not like this one ati benzini nenaga nkoreke kintu buti kora reba akademu hahande de message gende habishye yabona babyuko bakutura atabishye mwetereze mu burembe abarendo bwa celeb abarahura barendo bwa celeb murenda kuba beshongozi bamani ba comedians omwene mwe hari jirana kahima abana baramanya kwekozesa so Irema abantu baramureba Irema yayija uri na DJ akagira ngo I have my song torabura kukitera abo kube cyana kiri kiti good then eki yamanyire kukikozeseze kinda musimaho Irema tarakuhaho wachetegereza
nategereza ngo bati hati Bad Black icyo kiratambuza Ayirema. Ayirema niyo washangaga ndi kumukorera niyo kanya kabarega niyo mu mutima nanjye ndahura nderoga ntayirema lazima ati yokora ki tiyampa konka mukorera ndebe cyane rebe utemeje ati yes konka gakorera hakiro wundi no kirota babera Usanga ndikora challenge ya Ayirema with the feeling cyane kibonire. So her presentation to the people kuzari kuronda help is good. Her approach kandi okwabemerire kuranga ya mukozere kandi ndakindi ekiri muri Ayirema nejo talent ka imagine ayine nko kwaramanya kukugambira je akakutame subi rukunyetegereza akahoja toka amanyomi konka tikine shonga ti okahura ndi mwa mu Rwanda konka kiri cyane tikine shonga ino kwakuretwa hiya naza stage buri muntu mu audience ajanga aza na Pretty Market yatandikire kukega na Pretty Market akakatandikira Kampala cyane cy'amabuno by the way ebyo bintu birayambaho branding bishimwe ndakira kukibagambira murareba babishi ba Kampala urebe bari kuteza ubushwani bateka hano tunanasi ureba komeza kituru kubahabura ngo umujware busha konka ebyo bintu nabyo biratambuza brand kano basa no kujwara decently konka enjere eyuwadjwaramwe hati manya ejo branding nico kurebera hati wenka Rose te kumukorera akuba ekiconce Ayirema yine weta chini wategereza wamfuda so ati buryo mwine kumanya nyowe ruhanga kankorata woryo mwiki bene kindi amani ganje garahe abantu kuba kureba ninkayi bakundeba niba nce bakumpurira mu bakaja ngo wow bless God ati hine ndenda gukorekaho ka TikTok hine video ya Ayirema yatambwiraho akari oba nirukunjiri buro bako fina yabire rikora nirukunjiri ninkama ndena ngoza yorebe jo video orebe nshonga yatumire jo video yakora ki yatamba wama ndenda ngo ozomu page ya Simba GK wachategereza orebe tu video twe twakusingire kutambura ozomu comment section orebe comments nishonga cyo kitumire jo video yatambura mukopo buntoge burabayambo kutambuza brand decide yabishiki so abicintu ndatubamarire bona twenda tubamarire tuze na hari so Ayirema twamurankinga nko oba tubarankinga kaki Ayirema netsenga so ati Pogba yazaga mushaho urabona batera munga kamata kozireki ati ne cyakozire atebere gol ati niwe Ayirema oja Pogba kimka yakora kantu ke yahaka brand ya kunkuza mubona batero mungaro nakwetegereza Ayirema ni midfielder murungi sati Ayirema ati ya abici bahendera Simba GK nawe no muntu ari persistent abandi bicaho noha shayi no muntu ari music murimo arono ndijo ndahuraga aratambuza brand kusinga byeshongora noha kandi mangu ni kamami masaka mami jaza kutambuza music izina rinama ati nawe ninka izina ndari manyara kimwe rinyijwire mu mutwe izina ati nutakuma masaka mami na music niyo batakumanya so hati we ninkoko kureba Arsenal ugiye mwana amanya Arsenal buri muntu nahagera Arsenal abakazi nabana konka wababuza wimukoka babuza arimo babazane bashatu ahangazi konka buri muntu namanya Arsenal ine bikopo binga yahangazi tibakombaya so itoba professor ni part 1 wana turari inkora media otakaruga ntunda kweta part 2 erima mazina gandi minji kandi ati yatokuza side y'abashija munonga mpatu ntukuza side y'abashija munonga ba Paulo babona mu bategereze kuza kutandika na fact zamani by the way
Sabakiga bakabare betereza. Eh. Let us come back with part 2.